Olo mekelit kalang riling ngeling bogen liwat kolon kelegak nih ranang segar sakitnya soleh ubah deh masih soleh walau jengnya lu mungkin sing ini kuaro jani man lantas penganggu bunga dur kejatuh karman kelawan yadi tiap malini siro malih pajang riki ngamel jagake kan wantah cokori dewa yen sampun perlu cokori dewa boleh pembawasan diri kita yani ini seteken yadi sing kain sekanen mangraos nyepukan bebawasannya dado ada rasa jejak apan sing gedading ngulah negak ngelingin singesana nekenang sing banyak nuang jagat akengken pan sida kadim mungadi tantrini nitiasa anguleh-uleh sutep nikang negara nah dot yang ide tekening paman bau dana tanda mantri panyak ingkop gilik saguluk pira satening wong sanungal jadi nah ini teken yadi dot langkar paman metemu wirasa sedang menjadi domankan wonten ketamanan oh di ketamanan kesana nanti penyerahan riling ini nah paman yang marang-marangin bendat-bendat ini cara siap banyak ya luwung galak iring-iring ruruh hidayari ring mudiana caranya lama menjauh lurus Setia Damai Channel.
cekodo pacang maksa parilaksana sapunika Ratu Agung. Waduh ane kumaju lakian. Yo alat tutungan yen pangabakti bibinya marap teken jeneng. Yen do masih teken puring geladi di Mandar Bogor. Tinggi ya. Jadi pada saja selama kene. Kadi tugasnya malu. Kayak jadi jelas senten bakal lunga kemudian. Jadi metu saja kayak jelas. Menjanjikan kemudian. Inggih hening asapunika Ratu Agung. Ini ngiring urusan. Bang yang didiang pacang iring penghargaan paling sepurewo. Sapunapi Ratu Agung istri. Sekade kagian paluh sepurewo. Sri sampune rawuh ini kiring Uliano. Maksi nek towen kanane kiring Uliano Ratu Agung. Bibi, ayo dia. Iya dia mau nenek kadi rasa buat kelebihan ketamanan. Kadi rasa sengaja nyebut makan nyamin padu. Merasa bengong saja gelangan. Maka jambungannya ada di pada teman. Iko kumu pada kisah sarannya di buku. Saja mula-mula pesan. Ratu Agung, menangin pisan. Didiang yang dia menikone. Sering didiang terahino meriki kudiana duene. Yang bukan mat-mat mana didiang Ratu Agung. Nget saja semangan tengah ini sayane midah ngalih tetep di ketamanan do kene. Weh, beli penawang. Geginan tiang dua mulang direngang ide Agung istri. Ida makayo nang lunga main dua ning suwe sentaen kudiana. Beli nang udiang repot. Nah supaya kita satu wala ingetin nak keginane. Geginan udiang to Bli. Nih, do dua gong dingsir nak konen ngerayuna supaya mau sodok. Sajo. Jabli jageras nyodang ide nak kelingsir kene ada buen nganti ngale tiang mai kudiana. Pantas beli ngayah mau sodok, beli mau muani. Ini menolong nak. Mau neno pamit ya kerja. Ratu Agung istri. Didiang lusur mau pamit sareng bos-bos. Pacang nyodang ide nak kelingsir. Mali bos-bos disampuni didiang bosan. Mali didiang tangkel rengangan paluh cekor dewo. Doning ne subuh tengai. Saja aja gelang konen mau sodok. Pastinya bibi keduken. Inggih sakimon sampunan ngecak sing dikine. Jantos tiang iki sing sadang bibi sumedia. Beli gansar. Kengken. Tulungan tiang barang mai. Lan. Paman gansar tak marangan bibi. Nggih, nggih. Nah sugera Menapun nyepin bakal salah takonan paman. bibi penyeruan duweni mongkek sira sanengane. I bibi mungkin Nggih. sing ke paman sing ate. Dan wendat iki. Bener. Kita tane. Sing pendebat jelas. Paman sing ada dengane. Miripan bibi mungkin sebelum langkah jalan nenek. Ya, ten medayo iki tiang. Jangan nalen dia repot. Nenan. Jangan sing kumo Weh. Apa? Dong pinggangan yang nalen mudian repot. Saya kok kenapa perlu tekan lakanan gini. Bodoh mesekanan yang dia belum kendi. Mai barangan dia ngadeng ngaya nyodang ide nak kelingsir lan. Marabot dole yang kuning sing ada nyen. Beli benawang. Iya. Yang anteng setengah gede banyakan. Jani emon rayonan ide pas kelingsir. Langsung nyodang rayonan emon. Jani kelangat dan gede. Kok nganget rayonan? Ayo. Kan dikentang gede. Ngandek sam di jani. Nah, Kan bagus. Yuk, Bli. Agat bibi mongget sing salah tamu. Yen jak mamade mau pamit atas bibi mongget kuli dipuri. Dok sumpah sing ada ben bakal ngiringan dini dipuri.
pengantinnya. Nina banti tiang bibimu. Bakat cacau di tiang mater yang akan balik. Tapi ne beli mengapiduk sekian. Beli pantesan ide pengampura di keneng aku. Cenawanan. Ya. Dingin deh. Awas nah. Bani celapat. Ini malu saja. Sing tawang ngaduk sana kan. Menjual bebek nyelisih. Sahase dari beli tanpa wangsit nekep prorai nabi nabi kiaditan duka genti Tak kapan kijang pajang mengapiduk jangan gelinde. Pamakasnya titiang ne makin banget nyuk semaya. Mungeng pas wecan baline ring sikian titiang sideng enakan. Nabi menangin titiang pajang wala sendiang. sing sana ngerosak gitu begini cenawana yen ayah-ayahan melini maka pangobati ring kena kelingsir namanya nih dewa saksat kodem pinarasiu sayhan suwecan kena kelingsir iaji tekin dewek melini saksat gunung Mahameru cenawana ide side ngangkin nak kebeli metanam di kawah tamregoh mukone ketingting ke bakte ke Indraloko di Kenran wastu side ketemu tur jangkep kelawan Widya dari Paripurnenayu mekadi Radani Dewa Siap. Dan sanang belibas banget pacang ajum sikian tiki. Maka sami puniki sakan pengenani desang yang widisa. Yening neden asa puniki. Dok kapan titiang sida nemu gelang giring angan beli. Dor maning sida jangkep dimangkin tiang. Suk semanggi kuala beli dari sang saya ajreh kena di cenawanan Idewa jangkep ngajak beli apa sangkaning nekeng tuas metuling kayu nadi utawi ulian ajreh jejak kena dingsir metemahan kepaksa atep jenis Yening parindek punika desane tacanan beliring sikian tiki. Duke dumun yuk titit yang setata ngubar bibi mongke. Setata seneng dengan anak istri. Kemauan dia makin diam tuh. Risa suka yang boleh lunas tabor yang akan beli. Kadi rasa bat yuk di mana yang pajang memasak yang akan beli. Kini dadas pilunas itu. Mandane kayang setrusut yang sida sarang-sarang yang akan beli dia. Setia Damai Channel. Warak dan peneda bunga tani nganggo rasa kesilat amerta sanjiwani tumadak nekeng tuas terus kaya nabi tanah pasti dewek mare belingat Wenten apa punika? ada picana kelingser mau tamu san mirip kewah lah kan alih pegan tadi bakat ensabli Wenten paican di diaji. mekutang di sisen pancorannya aduh Nanda di nenten di gelas icang. Neng ambil kiri siapa? nah dumadak bakat nyangkedum Dadas dah punika. Bukan. Sedang baca.
buat gadek sang lo engkiang lo sing udah tepuk ya. Men saja. Weh. Beli mau kita men saja nih bedan kebiman Jawa begini. Jawaban lu apa? Ye, uli ni laksana bendi. Nyene yang tersedan di kene lo sing ketampi. Oh, beli nak demen, gantian demen. Ye. Kalau saya ngomong apa dong tawang kena demen. Sak sandayan dia. Sak kene. Saya bilang yang sing ada Ki selalu mencari kesempatan. Ye. Jangan ada bayun jam segini yo. Cina mang umpangan jangan jaya. Aku mau di jadi yo. Beng selai ada yang ngirim surat ke dia. Lo bisa suratnya sih apal. Saja beli pensai yang kirim surat. Kalau nasib pesan balas ya. Oh, sinten balas. Raga menyambung mengenal nanya dago. Dong alamat lo bisik. Yang pada harian raga tunangan. Manten mentas toh. Kemudian siang dong menyambung. Ini. Dia ngelenan kena janjak seloh kan mau besik sing ada len tuh. Kewah yang beli kewah yang mengenal tawang beli. Yang beli apa beli gampang. Bisa mengunjungi betul-betul tentang kita. Dan dia bilang yang kerja. Beli berat buat masih ya. Semantian. Ini nada bingung-bingung memilih. Tentukan sikap, pilih satu di antara dua. Orang pilih yang bingung. Cara milih sepeda motor Yani ada sepeda motor dah dua. Yang beli umpamanya cara Vespa gitu umpamanya. Keken Vespa atau beli keken. Vespa kan bodinya gede, knalpotnya cenik. Kalau kuat menek tuh. Jadi yang dia gangsar cara CB tangkene cenik, knalpotnya gede. Pilih tu pada misi jelek luang tu pakai wang saja deh. Kalau menyamuk jadi tu memang ini tak ada nak yang bingung yang mengenang. Yang tenang dong. Jago. Kenapa? Ni makin sampun kenyang beli. Beli nak beli. Niki sampun pusaka jagat madargo pinaka bukti idewo ngentos lingi haji ni idewo sanang gamel penyal bebeli ngabo awan ketang beli belakang malu Sayun beli di teman. jani kini dong adi selain beli dijam mirip pangus pangseng GP beli gisi bakal kemal nih sing sanang besangat adi menahan jele melah adi inglah bisa jong yang aja tumben jak sebuah benah nah ngajak beli double lah jak biasa kan Beli ke sampun nuni. Yang sampun miring akan beli ni. nih jangkap laki rabi menkengken Anak dia. Siro uning banyak pungkur. Kita berada di yang sampun maduwe pungkur. Ini sekali beli. Udah kabar tamu uning ke bagian ni. Lalu habis. uyan cara beli luangan rasa ne lanang ne muani nggih Lalu biasa. yen sampun lanang kinu capurusa utama kapan subuh cager ada nilakar ngentos meni nyeledi benyang kungkur
ngamalang jagat pinaka pacet nabda banyak iri kiring madarmo nah sing longan lanang Becekan dana. nggih mak kemudian ngadesem tadi Yen sekali ditiang kan becekan lanang beli. man dongene istri Becekan istri ka pertama. man napi awanan Yen sampun putra istri ka pertama. heeh Sampun cuma garwendeng tane pacangnya rengat tiang negara putri kirek pun. nggih Sekali mau bersebel tut nyapa. nggih Dipet Raden emo duwe hari. Ngumpu dalam sampun cuma gerana. Yang sen punika piago. man Dipet Raden wetan rarainan purnama dina. Makarya sana. Ngaturan banten. Kan sampun cuma ger bisa. Itu mekawenan. Becekan putri istri ka pertama. men jadi lanang nggih kan jelekne Yen putra lanang punika nak tenanan menang mriki Surya nak resah setata seneng kelancaran jenengan tadi tinuju ngasan layangan kadirasa durung kedak sampun icapan yang punika nggih yen wani demen melali demen melayangan demen lagi pipis mau belanja nggih nakal yen istri terlalu sadine cager nyampan ngaturang banten di perantan anak yo dan penjaga putra istri ka pertama benar luwung nanging ini pertama pet istri tan kedan yang raine nyak lanang layan beli menjak istri nas makerja man nyen lakar madagrat menyang bongkor ngale sendana kewa sing lo ngejak wani beli sampun nembes bengkong nyen mengkong adi bengkong beli ne bengkong sampun nanti aku becekan di hari bagong pilih satu di antara dua Vespa na PCB kedua menika boten dipun agam sakuandat kenal pot dipun jenis yang CB punika boten dipun jenis kenal pot agam saneja meneh perlu cekak dewa sebab CB nabi Vespa tiang bingung deui ngode di ade alu matur bingung teh tiang bingung ye wenten Vespa stop kedan tapi di tiang ya ngode jak ngerepet raos iban kan Vespa CB nggih wenten Vespa wenten CB Vespane punika bodenipun ageng sakewanten kenal potipun jeni kenten yen CB ya bodenipun jeni kenal potne ageng kenten sanejen becik nika do sanejen Hei, nang adeng-adeng malu nak ngitung pianak, ya montong ngerepet main. Den, awak amat takon main. nggih Jan pilih CB apa Vespa. Nekel nango tuh nyen. Jakti titiang pacangangen tuh Ya. titiang Boya bener nganggo, sing awak enak ngenehang. Nih jan kal pilih, jan luongan, bang sing salah pilih bekul buah bangnya bakat bang sing gitu. Bener malu kenahan, sekenang mekenal. Malah terus nih pilih, bang sing nyesel manian bener. kenten nggih Oh, nggih yen kenten Ratu Agung sampun pastika mangke nandhong titiang memilih Ratu Agung men sane menek kuat pilih titiang apa tuh? Vespa tuh Oh. Den. Rak bingung sing resep nih. Kemudian malah mungkin milih Vespa paman apal jeng mesurya misi nyaup nyangkol di mungkin. Tuh paman gangsa tadi jeng ngelekete. Aduh. Titiang Vespa. Ah, Ipun CB. ini dong para kane sak napa ngono motor. Ye. Malah sing resep.
Nih. CB mau ganti mesinnya. Aduh. Ait. Nih, ngawak. Goblok anunane. Nih. Weh. Ye, dong subo. Meme. Setia Damai Channel. Domplok amat. Urin nyamo pangsing awak-awak. Agak pajang ilung nyepuang bangkian gitu. Kira kalau mesti lain pajang lah nih. Kene lo. Apa adane? Larnya beliang lengis selalu Vespa mi. Ya. Adik gitu. Gampang kompo jani. Weh. Nando bas maple-ple. Truk metoliana ken nyamo bede. Ngencot banyak ngompong awak-awak. Bes liu bangangin bisa mekeplak kawan. Dah ningan nang dia mandar ngade ulah. Yuk kompo Vespa yuk. Yang pamit yuk. Nah bisa ya Bang. Kado maro. Prak senggen ngarang nak jenik lanang istri mesing pobles-bles. Hijau lah orang atas. Weh. Tawa. Weh. Mama. Bolon sini. Weh. Bukan Vespa. Nang adeng. Biar deh. Usan bengelungang pajang. Jani ben nyangar madik. Kal kijang ngawak ngabas nyamuk nanti. Tapi Ngamuk ngabas nyamuk metemahan mati yo bisa membui mempanggil. banyak sama orang bos. Weh, aku udah ngawak-ngawak. Imse karma memati-mati. Jalan kuwi pun. Den. Jak saget membulat ginting. Semu barak bagieng. Ngangar mati. Sajane kal kijau. Jangan le busong. Cecek bayu pada kadang kal ngamuk memati yang nyamuk. Napian. Wih, men mekebek megaran loh ngwani lanang istri adina subo misi nih celik busuk misi boyo sing mobot apa kal mendalanang istri. Oh, sebuah sekandok. Nah, ngerasiti malu. Maradas melaksana. Dumada ada sewecan kawi. Nyak nadi mobot bles medar. Bunceng pemikirannya. Lanang misi istri medaging kena pilih misi kaya di dewa medaging. Nah, utamu kadi pemikiran Sri Masulam Suli siren jagat pacang nemu gemah ripah lanuk. Ini yang sekali beli becek, yang sekali kijang, sejagarang pianak dadot negeri. Kemudian keuangan penyeruan kelemahan ngempuna ahlet mungkin isari lo Jepun. Oh, adi ngerenguangnya di sampingnya bareng-bareng ngajak beli itu. Sapu niki jago, Kenapa? pipet Raden Yuki